Dok se građani neprestano bore sa gužvom, NATO blokaderi su nakon trubača, igranja kola i basketa pozvali na after party na autokomandi. Te je očigledno da su zaboravili zbog čega su se zapravo okupili. Na skupu je došlo i do manjeg incidenta kada je napadnuta ekipa RTS-a od strane pojedinih protestanata, koji su ih opkolili i vređali, a potom i fizički sprečili da se uključe u dnevnik. Uz pomoć saobraćajne ekipe, novinari su uspeli da se udalje sa autokomande. Ustaška televizija HRT je sa oduševljenjem emitovala prilog o blokadi na autokomandi koji je trajao 3 minuta, što nam svedoči koliko su duboko hrvatski pipci umešani u prljavu kampanju protiv Srbije. Najavljena je i opasna ideja nekolicine studenata, čiji je plan bio da aktiviraju suzavac u masi i na taj način izazovu incident za koji su planirali da okrive policiju ili NN lica poslata od strane države. Svanulo je jutro i još jedan debakl opozicionih aktivista u nizu. Iza NATO blokadera je ostala samo tona đubreta i ružna slika prljave autokomande, na kojoj se odigrala još jedna predstava. Ne mislivši na žrtve tragedije, tonuli su u nirvanu zaboravljajući na 15 poginulih u Novom Sadu. Ovakvim postupcima su još jednom dokazali da ne bi bili sposobni da vode državu.